Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kenang bagi samlakin tip Syaka nukulin ti bagi niat hadian bagi lapan dap bagi pulih jongki haka kelas 10 dan kelas 11 bat 12 ki samla pulih barem ke Saint Michael Higher Secondary School Umsting ki lapelong ke program aji hikai ke Kerpang lani ke Career Guidance Program ya ke lapelong ha auditorium hall jong ketika school ha ketika program lawan ban aji hikai dau Dr. Air Peacewell Rani Assistant Professor ke Sinat College bat usyam borlang renja sekretari ke KJWA Research Cell kum ki resource person bat lawan bani syementa da ki spa ngut ki khna school Union Public Service Commission. Ini was IES, IPS, IFS, it was the direct from India. Kita head dia, dia terpas dari UPSC. Kita kami punya dari SSC, the Staff Selection Commission. Hari pertama sama pasal macam kalau bahasa IES, maka saya semua sebagai pengelola. Katu kepala saya sebenarnya kalau pakai itu ibisi yang dikasih dari itu ini IES terkatu Nasinya kan dia beri IAS. Mami IAS kan tidak beri ya. Mami betul ni set a dream, set a goal for yourself. Makin pas ke insya. Mo, makin dia pun dia kan ni. Dia ada koshi, dia ada upgrade sekali dari semua. Kemudian dia upgrade dari semua lagi. Dari semua answer circuit, browser circuit. Kau buat ini untuk IAS. Dia upgrade untuk kuliah exam. UPSC, SSC guna nak kita pas no. Walau ini ST kota, ada ST kota bukan bakal kini di Manipur, kini di tribes of Manipur, di tribes of Rajasthan, di tribes of Jharkhand. Ini bukan bakal kami sakit. Ini dikasih bergilio ini di sanction dengan ST kategori ini. Kita mahu dalam apa? Ini punya tradisi mereka. Di UPSC yang ada saya MPSC state level. MPSC pun banyak exam seperti belum dia akan ikut itu nama video harus diikam sekarang. Okay. Nanti pada dia banyak pun akan di SC level. Aman lagi district dengan district selection committee. Akan central level UPSC, state level MPSC, in between that the SSC, media, public organizations. Nanti pada apa district level kita di district selection committee. Kalau ikut kita dia turun bilang. Jadi tu akan ekspand keyboard, machine pilih kita, kadang sekali engineering itu mechanical engineering. Tiku akan lagi kali automobile engineering. Tiku akan lagi aeroplane dan kita di aeronautics engineering. Keyboard by engineering repair mudah. Tiku akan ekspand design pilih kita dan textile engineer. Nanti tiku akan ekspand health kita engineer deh. Kita pilih di biological engineering. Kini di beberapa kini di dia menangkap ke X-ray machine, ke MRI, menangkap itu di medical engineering. Itu engineering kemudian, tu mentah buat akan menang engineer, jadi akan suku engineer ini. Tu kata kesokan akan maju ini, Andre yang kedua lagi kelebih. If you want to be an engineer, what do you have to do? You have to pass class 10, right? After passing class 10, where do you have to go? You have to join class 11 and 12. Class 11 and 12, you have to join what stream? Tell me. If you want to be an engineer, you have to join which stream? Commerce? Arts? Science. You have to join science stream. Okay? You will have your physics, chemistry, maths. Okay? Physics, chemistry, maths. Suppose you have to join engineering. Kalian ke class 11, kalian ke class 12. Okay? The police term. Hadir itu kata banyak engineer, hakiat dan pinai. But the room is engineering. If you want to enter into engineering studies, you have to pass through one gate. There is a gate. There is a halor. Okay? There is an entry. What is an entry? Kata mereka entrance. Yang belum lembaga entrance, kata om kaji
joint entrance examination. Now, the beginning is we need problem solvers, and they belong to problem creators. Okay. Terus kalau orang dia kebaan, cuba bertahan kuat pada lo hari pada degree pak. Bila kita tak cuba belajar degree, bila dari lo nak LLB, maka lo nak LLB maka ada yang di law school, di law skill. Hame gaya tu yang lain. Hasil lo dalam support dari Hills, dari Kampung Telur, nanti saya support Karo Hills dan kemudian sama lo college something lagi kan. Kalau kita Mumbai, Delhi, Kabul, yang perlu di law school. Tapi belum di law school dia pasti kau ini pakai duit. Kata kalau kita ada kelak, common law admission test, common law admission test. Dan kita test itu, makanya kita mau nama ini dia. Tidak ada kurang makanya kita perlu dia hak lebih. Oke, toh. Sukai kita bilang nanti buat okay, kenapa kita ini kalau nak kelas 12 kita yang berapa hari baik, angkanya ini kan masih kelas 10 itu dia online itu semua isinya yang mereka bangunan sisi kanehu kalau siapa ordinance pemerintah semua dibangun suka bini di dalam di CVT. Haji ni kisah ni pelajari, betul tak CVT baru bini, dan kontrak sama lebih income cukup ni, yang tu perang, dalam perang berapa, boleh bisa orang exam mesti kami bagi kenal ni dengan CVT, dan kemudian universiti yang proses, tak pelai. Hakasin kalau aku lebih kepastian tak pelai. Hakanya connect, tapi ini betul kalau kita nampai yang pelai. Kita ada facility. Kita buat lagi isu. Kita diberi kepada kesehatan, lalai tanya pergi ke mobile juga. Kita mesti itu bentar. Mau ngaji kepada kesehatan, coba sebenarnya dengan rekam dan kita perlu di sini. Lalai ini kita pas satu kali security. Hai kita punya tentang senda. Kita observe dengan sistem, mana orang sibuk ini center hari buat kita. Homestay kita nak ada di center. Ano po ada dalam district headquarters, di subdivision headquarters, di Dewan Beserta, di Dewan Kementerian menjadi konsultan usulan beserta. Di mana kita kira bagi warna yang beserta lagi senang kita berdebat, kenapa bila ini? Bagi dia berdebat dengan beserta dari kementerian yang boleh sendiri dalam beserta. Dan kita bagi preparation dengan beserta, kami di biografi di sekitar hari kita pakai, kemudian kami berkata kalau berkreasi CVT juga tidak boleh. Aku asam tidak memberikan CVT. Kena asam timpasi ke CVT jual di berapa? Nah nomor apa yang ni? Sisi memberikan ke CVT yang undergraduate. Mana berkuliah sebagai tulis, mana berkuliah sebagai advance, mana berkuliah sebagai medis, mana berkuliah sebagai college. Tetapi tidak pas, jual diberi ke berapa? Silakan.